Pertama puniki ditiang ngaturang sloga mewah palawakia sane kambil saking pustaka suci sare samusaya. Taman keluarga punika dia pena kedike ikang dana Giastun akidik je punika pawiwihi dan mangene welkang ye sakewanten ngeyening ngenenin kebedakan ageng palan nike kasaratan mabuat wuhnya ya diapin aku ketui dia sunake ye wiaki yan antuk ning anya ye yening pihak kenoknya puanike yes paloi ke kalingan ye ake tanpa unduk tanpa guna punike dan si kue dan si kedik kasinakannya tansanyake kidi mukhara kue kedik ning dana palu ngawin ning akeh tak akidik woh padanani kuning para martani
nanging pamekasipun nyayaning dana juga maunduk dana punika wiyaki sekadi iwau sampun preside katurang pengawacenan sloga miwah palewakieu sane kesinahang iwau punika indik sejeroning medana punia wenten puniki maka kalih sane iwau kaanggen contoh kaanggen pertiwimbe yen wenten idedane meresidayang medana punia ban antuk ajengan kuanten yen nuju masan gerit nuju masan sayah terus bandingannya malih wenten anak mepedana emas liu akeh mepedana emas kuala yen masan gemuh nike maka kalih patuh wahipun enten dan jaulianani liu dan jaulianani kedik presiden medana punia utawi mapeweweh kuanten yen sampun ngenenin indik punika galahi medana punia inggih hamunika aturang di tiang duaning galah daler puniki pacang lanturang di tiang wantah mungguing pengawacenan kemawon maka penglantur aturang di tiang puniki gitu pengaksama saning ngawacen puniki sawitran di tiang pandodik saning artos daler sawitran di tiang panwangi sangkalih inggih durusang maka purwa atur titiang inggih mantu kering ide dane titiang sareng sami masareng panonton kalih ratu ide dane sareng senami pinih rihin puniki atur ningayang titiang Om Swastiastu Turuning ayang titiang maka purwakane ngatur titiang tanjelali titiang aturang Om Swastiastu saksat penyembraman titiang puniki mejalaran antuk ngoncarang puniki panganjali umat puniki titiang nunas areng ide sesunan riki maka jalaran titiang ngawen tenang pesantian riki Srada prapti semalih kerah ajeng rauh aturang titiang mantu gering dane penonton sinareng sami prameledang wagi prap
ide dani sareng sami semalih penonton sareng sinami iriki ring genah iriki miturut karya agung inggian nyarengin mekadenipun puniki karyan ruwini sani ageng puniki pentas budaya dan yelian karyan ruwini puniki mekadenipun puniki pentas budaya Baliage puniki kewastayen Rasta ada dahat luwi sanika pentasang mekadenipun dereste adat sane langkungin luwih pisan ada kuku dan mangdanya para sideng ngelantur inggian acara ruwene puniki mangda preside punike mangda wenten tetamian ring punike sentanan ruwene Inggih idedane para penonton sareng sami sekadia sapunika sampun kuacen kita pengaksama sane wau sane mangkin ladurang ditiang malih penguacenan selanturnyane sane ngwacen ne mangkin pan gede Juni bekemiwah sane ngartos pan Epri ring sang kalih galah katurang ditiang Om Swastiastu. Sujatinnya nejati madan sawitara kewiaktiannya nih sane kasengguhang sawitra sujati totonannya nadi betananyang ke tohang pasti ke dan jepacang mari jangkayan ngetohang pati urip nyane ngawe mitra rata
presiden tuh ngawet doang sane kasih nangguh kekasihan lege asa punika bayane ngamiter sarung ke utawi sakewa doi kekasihan laga sabar menandangi pasti ke ipun pajang misadya laga singgian metandang wirang arepe kapining doi kekasihan suka duka pada bedak manulungi rita pengan niraga ngawen tenang inggian kaduh kitan napi malih inggian kegarditan pasti ke pacang pada bedak mata tulung arepe kapining doi kekasihan akitunyen kerasa ban beliadi Inggih sekadia sapunika presiden katurang sanewau pupuh durme